أبونا منا ديمي صلاة في يوغاد أبته قام ربي خيتي فولك ديبته الله أكبر جي ربي خانك قدسي جيني سنبودان فاتحة قرأي جيني فاتحة بودا والرب سيلاف في قرآن الرا قرأي جيني سنبودا جلبا قبادو جيني يوغا جلبا قبادت جلبا خان الرا توري بكا خانا كجلو دقي فدادوبا يوغا جلبا قبادت جلبا خان الرا توري جيني سنبودا سمع الله لمن حمدا جت جلبا خيت الرا والجتا يوغا والجت osoo gad sujuudaaf gad hin buune jidduu sana turii jeeni sujuudaaf yoggaa addaan lafatti sujuudarraa waa xiqqoo turii sujuudarraa yoggaa ol jette osoo sujuuda lamaaniin deemne jidduu sana turii salaata kan kee rakaa hunda keessatti akka kana dalagii je'eeti qaceelfama kenneef duuba jarana laal nabiin namticha kanaan yoggaa maal balleesse amma namtichi kuni rabbiitu beekaadha namtichi kun ركوعا في سجود ساخيتي دوغورا قبادوبا نبي نما بكي قرايسه فاتحه الرخاسه ركعاتو كيتخنا الى امر سجودتي ركعاتو كيتخنا قرايسه ولي صلاه خنكي راكوماتو كيتلما سي قرايسه خنرتي اوف ادو جندوبا مالي بكي جبدو رسلالو برباچفنو يوغا نمتيچي خون دوفه نبي خينير سلامته نبي مالجين صلى الله عليه وسلم ابو هن سلانه ديم صلاتي جندوبا hin salaanne tana qaceelo lala duuba hin salaanne rukuuni isaan toliin khasujuunni isaan toliin khasujuuda salamaan jidduun hin toliin hin salaatamne jechuudha nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa kana keessan nu barsiise duuba kanaafuu jara keenya waa'een salaataa kun wayyaachisaadha waan guyyuu nurra deddeebi'uuf jecha waan dulloome takka nuuf fakkaate akkuma feenetti dhaabbachuu eegalle duuba ishaayii tokko firraa buufna subii tokko firraa buufna boofirraa buuftee boozurii tokko firraa buufna waan buusan takka deebi'anii barbaaduun nama dhiba jarana waan buusan takka deebi'anii barbaaduun nama rakkisa wanni gabrichi irra bareechuu qabu akka salaataan jirtu maaliif waayyoo isiin qeebalamte ibaadan namaa hundi qeebalamtu waayyoo isiin badde ibaadan namaa tabirootis baddu jechuudha duuba tabiroota nagaan ati bareekee dalayde mataa salaanni baduutirraa asal maal waan mataan bade takka qaamni biroo jiraachuu hin danda'u kanaafuu waan kana itti yaaddawa qalbii itti deebisaa duuba hadiisa biroo keessatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama dhoorkee jira duuba naha an naqratin ka naqrati diik nama gartee akka lukkuu firii lafaa guurtuu akka lukkuun firii yoggaa lafaa guurtu waa ol jettee gadi hin jettu firii lafaa akka lukkuu guurtuu ni dhoorkee jedhan nabiin sallallahu alaihi wasallam teessuma akka sareerraa itti dhoorkee jedhan mil'atiinsa akka jeedalloorraa dhoorkee jedhan hogga waa hatuudhaaf deemtu jeedalloon mil'atiinsa isiin gamagaa mil'attu san akka namni mil'anne waan kana salaata keessatti waan sadeen kana dhoorkee jedhan duuba haala salaata keessatti lukkuu bishaan lafaa firii guurrattutti sujuudaa fi ruku'a lafaan quun mataa lafaan quun barbaachisaa mi jira keenya duuba ruuxii qofa harakaa wanni kun ispoortiidhaa miti ibaadaadha wanni kun duuba sosso'ina kanarraa himi namni wanni sawaaba harkatu rakaa gabbu'anii ol ka'uu gabbu'uu gattaa'uu kanaami sawaabni wanni irraa harkatan sawaaba wanni irraa harkatan wanni ruuxii qabaatuudha qaba sosso'inni sossoonu kun ruuxii qabaatuudha qaba ruuxiin isaa maali sodaa rabbii ta qalbii keessa jirtu saniya yeroo garii inuma amriin nama garii jabaatteet hamma imaama bira dabru takka mudate jedhan namni gariin duuba imaama dura sujuuda buu imaama dura lafaa ka'u ka imaamni attayyaata lamaanitiif gattaa'e namni hedduun lama sadii saffii keessaa ol ka'ee dhadhaabbatee eegasumaa nama taa'u argee lafa gaddeebi'a duuba amma haalli kun namtichi kun numa dhaabbata malee zaatumaa jira malee qalbiinsaa bakkuma biroo jirti jechuudha duuba mee jarrabaa nama tokko hasaffii masgiinni guutuun attayyaataaf gattaa'e namni tokko keessaa lafaa fiigee eeguma dhaabbate namoota taa'u argee gaddeebuu jechuun bar namtichi kun qaama as fide malee ruuhii isaa hin finne ruuhii isaa dhiisee dhufe bakka dalagaa dhiisee dhufe yoo bakka qamaatii dhiisee dhufe ruuhii fideen dhufe duuba salaata tokko nurraa buusee dhufa asuma na eegi jee ruuhii isaa mana dhiisee qaama fide jechuudha duuba namni garii sujuuda imaama dura sujuuda bu'a duuba amma haalli kun daguun bakka tanatti hammaatteet walirra nama oowwiti dhukkubni walirra hamaadha nama garii itti hammaate imaama dura oofuu dura sujuudu dura ulju'u nama jira amma kaydoo imaamni Allahu akbar hin jenne dura gaaraa gaffiigee
أصول فنجي جلبك أبته جدود أبته إمام ركوع سجود قدو إيجو تجرا دوبا هالكون هندي أما وان شيطاننا ما انتبهت جن هذا من تلاعب الشيطان في المصلي نمتك صلاة خناني شيطان تبت جرا جان دوبا نبي مالك جنقافتك صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار نبي كن يكن صلى الله عليه وسلم سبون صداتو نمتيكي متاسا إمام درع الفورخون هن صداتو ربي متاسا حرين أقودو هن صداتو هي جندوبا مرمى خناء الربين حريت سجرجيرو هن صداتو هي لا وانا كان مري بچيسون اگر دين صداتيسا هما جندوبا نمني إمام درع متاسا لفا الفورو متاسا ربي متا حريت ديبسوها صداتو هي جدوبا لا مرمى مخنا أوليون حرين ما قولي تكا بدين كان أرقم دوبا تكا واني أكنا مري بچيس هنا قرر دوبا وان أكنا مصداكيوس هنا قرر دوبا أبو يو ديدي خكنا أولفولا أولتوتاتي كتاني وان كنا همادا كتاني سيدا ربي دنيا رتي مرمى خنكيتي أول متا حريسي قدودا هيا صداكيس أكنا كان قرر دوبا أصو حريتين جرجيرام ندورا أدبا خنكي قدي إمامني واني قداميف jala deemuudhaaf godhame malee dura deemuu fi miti wajji deemuu fi miti isa faana isa boodarra deemuuf godhameya ati ilaa irraanfiin asiin si geessu kana salaanni kun ruuhiin qabu jechuudha nama agarsiisa aboo ummata islaamaa rabbii keeysan sodaadha rabbiillee rahmatan haa godhu salaata kana qaceellotti haa eenu waa'ee isaa kana qaceellotti haa eenu duuba sodaa isa keessa jirtuu fi heeraa fi seera isaa akka gaariitti eeguu nu barbaachisa rabbiin maal jedha wastaciinuu bisabri wassalaa wa innahaa lakabiiratun illaa cala alkhaashiciin jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aala duuba jara keenya sodaa salaata keeysaa yoggaa jenne kana qalbiin namaa sodaa rabbii qabaatuu jechuudha amma namni zabana boodaa kana namoonni tokko tokko waan takka walirraa dhaale duuba sahaabaan yogga salaataaf dhaabbatan fuulli isaanii akkana jirjiirama qaamni isaanii akkana jirjiirama sodaa rabbii ta qaama qalbii isaanii keeysa jirtu ta fuulli sahaabaa irraa rifatee wali suntuurisan namni yoo isaanitii fuuluma wali guuruusee namni garii amma ogga salaataa dhaabbatu fuula guuree dhaabbata duuba ija wali guduunfatee fuula guuree namni dhaabbata duuba waa khushu'a jechuun fuula guuruu kana seemiti duuba dubbiin tuni waanuma qalbii namaa keeysa jiru jaan gaaf tokko Umar bin Khattab mucaa tokko argee jaan khamataa buusee taa'u jaan duuba laal khushu'a tokko bakka haajira jaan duuba salafni ulamaa'ii warri nu dura dabre hoggaa khushu'a salaataa jennu sodaa rabbii hoggaa jennu kana waan irraa nama dhoorkan qaban bakka taati duuba maal khushu'a munaafiqaa jedhanii tokko jiraa jaan aboo khushu'ni munaafiqaa akkamii jennaan nama zaahira kana akka nama rabbi sodaatu ufakkeessu ha qalbiinsa dhagarra jabaatu jaan duuba kuni waa barbaachisaa mi duuba qalbirraayi sodaan namaa dhuftii jaan umariitu gaaf tokko jaan radiyallahu ta'ala anhu mucaa dardaraa tokko khamataa buusee taa'u arge jaan duuba akkana ija guduunfatee mataa cabsee khataa'u tokko arge jaan duuba maal jeen jaan Umar aboona mana jaan mucaa mataa kankee ol fuudhi yaa abbaa mataa akka cabsiteen taa'ini bar khushu'a jechuun waanuma qalbii namaa keeysa jiru malee waan zaahira kanaan namni uf goggodhuudhaan barbaaduu miti waan namni uf goggodhuun barbaaduu miti waan qalbii namaa keeysa jiru jaan rabbiilleen qalbii rabbi sodaatu nu haa godhu yaa jara keenya du'a obboleeyyan kiyya eega ma'anaa hiikaa khushu'aa beeyne darajaa isaatiis eega beeyne ammaas khushu'a dhabuun akka nama gootus eega garre alaamaan khushu'a dhabuudha maali jechuu eega garre bakka kana amma waan tokkoon nu hafe maali eega dubbiin akka jabduu taate yaa dhiiroo كيف نخشع في الصلاة ما يغسلانو ديرو أكوما خشوع أركتشو دندينيا ما أكوما الصدادا فول ربي خينيا دابنا مالي وانيو إسيد لأني خشوع أركتشو دندينيو سببان اتي خشوع أركتن مالي وانجو ميغا بابسني وجلال لدوبا تدرا دوبا مالي نمني توكو واني خشوع يواو صدا ربي يغسلاتن اتين أركتشو دندهن مالي تدرا استحدار عظمة الله قدنا ربي أفدر في دودا هاجا أنتوبا يوغا صلاة فولا ديبت خانا هوغا صلاة سينتو خانا
قدنا ربي أفدر في دوك أبداجا أما لا ليو فكي قد نما إسر قداتك فول درساتاو نما سلطانا سر قداتك توز خصدات خيس صداتشون كيس جرو خمو خبجونيس جرت نما كنا خنا فولا سا يوغاد أبتو مي ظاهر مخانا بفخمين أبتا لالو سبر باكسا ميزان قدو برباكسا ربي قدادا فولا أبتشو أديمتا قدنا ربي خنا قلبي خيس أفدوك أبدا دوبا قما صلاة السينو دا فولا ديبين خنا مي أتوغ الله لياو بيسخية يوغا صلاة هدأتشو أديم نمال جنة سبوهم بيتوات الله أكبر جتشولا معنا كل معنى الله أكبر جتشون ربين كينيا قدته جتشولا لا جتشخنا لا نور باكذا قدته أفانين جن خنا قلب الرا قدني ربي خن نجراتشولا كبدوبا أجل إن معرفتك بمدلول هذه الكلمة جتشما أما أفانين الله أكبر جن خنا هي كاسابي خون معنا سا قلب الرا في الناس ودا ربي خينيا أفدر في دون مال نياكسني بيتا مال نوفدا يجعلك تعتقد أن الله أكبر من كل شيء لا ربي وهل راه قد وانجو يادو نما في دوبا ذكري ربي وهون در قداته وانتك اوغا خنا بيتي قدنا ربي بيتي وانتك اللينو ذكري ربي الراسين هي وستو صلاة الراسين هي وستو هم صلاة الرابات دنياتي أمتي يا دو جرتان وسواساتي أما قلبي خيساك عبدو خانا وانتي أما إسيك صلاة ربي هي واستخانا هون دراو ربي تقدادا جتشو خانا يوغا قلبي الراقبات وصو هي واسني توكو ستن دفني صلاة في طولن ديسايا وينبغي أن تجل الله ربي قدسو سرا برباكسا وأنت تقف بين يديه فولدري ربي خانكيت دابچا جرتا أبو ربي قدسو سرا برباكسا خباجو سرا مي خباجاتنا قچلو لالي دوبا قدنا ربي نمني بيخي خباجا قدسا خباجوتو نما أرقما خباجو نمتي جخنا نبي كين صلى الله عليه وسلم مال جين جان دوبا يوغا نمتي جخنا كنا صلاة دوفي أبو نمنا ديمي صلاة في يوغا دابته قام ربي خيتي فولك ديبته الله أكبر جي ربي خانك قدسي جيني سنبودان فاتحة قرأي جيني فاتحة بودا والرب سيلاف في قرآن الرا قرأي جيني سنبودا جلبا قبادو جيني يوغا جلبا قبادت جلبا خان الرا توري بكا خانا كجلو دقي فدادوبا يوغا جلبا قبادت جلبا خان الرا توري جيني سنبودا سمع الله لمن حمدا جت جلبا خيت الرا أول جتا يوغا أول جت osoo gad sujuudaaf gad hin buune jidduu sana turii jeeni sujuudaaf yoggaa addaan lafatutti sujuudarraa waa xiqqoo turii sujuudarraa yoggaa ol jette osoo sujuuda lamaaniin deemne jidduu sana turii salaata kan kee rakaa hunda keessatti akka kana dalagii je'eeti qaceelfama kenneef duuba.